tandikira omurukiko rwa Town Council bwanyuma ya Meya Alex Nathan Mugabe okubagambira ngu abegomborora bakapangisa okujubamo rero kansala wa district Winnie Nahurira akakitwara omurukiko orwegombora. Bowazi Tindu Wensi omutura wa seru ya Kitenga orukwatana n'enyanja nagira ngu neyabona habw'okubabona nibagihikaho ninyatana n'enyanja egyo mbwenu Town Council eriseri ewigini yesharo egomboreineho na Town Council yino mwini yesharo ya yuniko nikwatana segombora na Town Council. Bonasin wamanya Rutasheka omutura wa Katungu ahirembo ry'enyanja nagira ngu enyanja ne ya Town Council ahabwo kubegomborora nekwataho kake hati enyanja nekwata omuseru ya Kitenga side nk'enkungu erukumara konka pante mpango eriyo mu Town Council omurikatu Xavier Kanoni Chirinju omuntu mukuru kandi omutura wa seru ya Katenga nagira ngu enyanja ne yabubona habwo kuba buri omwe nakwataho kandi na hagati harabaho omugera ogurukubatanisa konka kubashazire mu Town Council gomborora ya Kebsoni yagireho ya twashanga gataro omugera gwe okubaganisa mu Town Council ne gomborora ya Kebsoni mbwenu hati enyanja egi eriyo mu cweka kimwe kya Town Council n'ecweka kya kabiri kigo mu gomborora ya Kebsoni. Richard Bilyo Meisho Karani kansala wa Northern Ward ha Town Council nagira ngu ne ya Town Council habwo kuba eriyo museru ya Katungu ashababi by'obushoborozi aha district okubaramura so nyoni ntekateka ngu enyanja egi kurugiro kuba shazire na physical plan ya Kebsoni Town Council eyitwerize gukora eje nyanja eriyo mu seru ya Katungu kandi Katungu nko kunanagambire eri omu Northern Ward. Aboni akankwasa orikansala wa Central Ward wenagira ngu beine amasikongu ne ya Town Council konka ashaba abeby'obushoborozi aha district n'abantu bakuru okubaramura enyanja nintero munanga abakura bakukwata bakujimanya je munonga ku Greater Report tukamanya enyanja ejo neshangwa nkai mu Town Council omusabuka mpe Yazidi Musinguzi Munyefu omuhezi wa mukuru w'empanura za Kebsoni Town Council nagira ngu enshonga y'enyanja ebateganise konka abegomborora ebibakozire bakabikora omubutamanya habo kubitwe ka Town Council ejoshe yantumango ne yitu kare no butwabire turubamwe tukija tukeyahura tukashanka twatunguka konkejo enyanja ekasigareria Town Council konka bo hati barijiro kwe no butacenga nimba kambweto ubutacenga na nitwe bajhamba bayenda ngo bihemu entasi konkitwe nka Town Council nikitushasha kuba tubire ntumanya ngo nishe ya yitu. David Kwebangira kansala ha district ya Rukungiri arukujwekera Town Council nagira ngu office ya kawo niyo ine okubaramura mbwenu hati ikimini bahabura mu Council nabagira ntufine sub county Kebsoni na Town Council zona entities ningane zona neza government bagenda district baronde district land officer hamwe no wa fisheries then bazagura undi Charles Kahanyi arumuru wentebe yakatwe gombora ya Kebsoni nagira ngu we nabyetegereza kurungi abo kuba bakatunga Town Council ari chairman ebe barukuhakana tubarukubimanya nebenda ngu babagane omushoro Council kandi hamwe ndegombora ebi byona bakozera nkabe gombora chiefs neje takabere Town Council uko bakuchemunya batyo kandi nanye nkokozere kurga 10,000 okusiyanaga magingo kiri cya person LC 3 nko kiryo mudiro muri nko Alex Nathan Mugabe meya wa Kebsoni Town Council wenagira ngu chairman wegombora ariyo nateganisa kuonka ninga sekende hino buyabena abagana revenue kurgumunyanja babubuza ati tujibagana inyanja kwera beri yo mu Town Council ati yaza kubaganeta na
egombora so twahwiriwe imyaka ngo kandi ukashanga ijere nanka sub county chief ninjo tari kumaye ibintu kuzira bamutomeza nawe yatomera hataza mu conflict gasha kwa Smart Robert Mugabe omure Rukungiri ahagwa Tayari West.